Shubor nakashlem jong unong san hima. Namar baka market complex Hamausan Ram Keladap Shna Mentara Jandap Shisnam Hendai Ompatla Ban Play ni Penunkam Namar ke Khasa Hills Autonomous District Council Kampat Pelat Pisa Yuk Kontraktor Kini kejingkran kedai belebu jengkli do MDC ke Hamausan Ram Constituency Uba Alvin K. Saukme Haki Kinta Kali Jengkli ke Belalong Hadorbar Senrai ke Belakut Mentara Seni ke Arpusau Tarik Risau Arja Arpusan Uba Alvin Ulaong baka jingslam Ban Play ke market complex kan pendu unong ya ke council namar hab ban pen bahab yang ladal play namar minta keladap shisnam hab ladap pentre uba pen kraw kharjarin ubdeu executive member uliyat ho baka pisa ke berangsa ban pelat yu kontraktor kalong sahanyo lak duna hendai ke basa minta ke deh ke jingpet benyak nak tenat pla pisa nak liang uba Alvin ulapin pau ke jingbom hun namar ba uba pen kraw shimnala ban ajubab haba ukwa ban tip menno upha ikikot kisla syakatenat pla tingkah Syukur badan buram. Hagabai dia bak jingkeli ke bak kendai ke bak pandai ke jing pencai hagabai dia bak market kompleks apa mau senram ke jubab nak yang junga kalong hoi ya kena ke jingtai la pendep but hagi niki kendiat benai ke maswan le sing sayo ban Penteri Kampura ya kena ke projek besu. Chairman, suka ban memerak ke supplementary question hagabai dia bak kene kajing pencai nak kalian jong yang ba kakam keladap bat sengin lesengin Lino Andre ngasupa ban yo jing pencai kendiat namar ba ya kini kakam la jendon sisna menta ka market kompleks la dap Andre kene kelawandra cibun kijing namenta ka komiti ba namenta ka snong Markawai ke jaka keladap ai kasnong kakam keladap. But ndri hadu menta ya kani ke maintenance kamdon kano ke kenjam maintenance but kadon ke cibun ke jing penlut let's say hadin ban la play bang sesisen. Ti ya kani let's say menu ban siu namenta kani ka maintenance jong kani ka market complex kabla dep menta la shisnam. Muka bunyo jing besai na kaliang jong ba let's say dekat don ka additional amount ba pinai namenta ka repair ne namenta ka jinong kam jong ka market complex shoban play Syukur badan buram. Hagabai dia bak kata jingkeli ke bai MC badan buram bilara kalong ba nagaleng jongi hi kai ke ba ni la ban le kalong ba kadon setengah di ka amount ke berangsa ni ka pending bill kata kadon ku ba nyolak duna kaba menta kadon haka lenti badang proses ban pladno ngi kabel te namta kata ka additional amount yang menta ngi padon ya ke bukum kita jing ya keren nomor ba kadai le se kasen ka banangkong ban yosngo ni MDC ban promo ban thu kata ka jinglong juman kata ka market complex te le se ka ba phi penskon nak leng jong phi kadai ka benta ka ba don kamba te nak leng jongi ka isi ka patmai ha ka jingkli junga ku EM in charge kinsa mi bia benia ka ka benta ka ba phi pilapan snow ban ngi sale ka banong kam ko desu Masukwa ban yo sakwe kajing pencai na kaliang jong EM yang ba kadang don ka bil kemba nyolak tingkah ke berangsa ngasukwa ban stu ba na ka dal ka penlong ya ka isi ka batmai menta ba kan pensakut ya kani ka bil na mari ka kam menta la sisnam nadu ubnai Oktober macam 9 November kani ka kam keladap dan dengan kau pun suatu ban nak ikat dapat ke penlong bah hadu menta u kontraktor umpat yo ya ke jingsiu nak kaliang jong ke district council. Syukur badan buram ban jubab kata ka jingkeli kalong ba phi ngang jubab tang ka ka banga nga kmi nak mi ka jonga bat kalong ba ya kan ka amount lan ka pending bill ka banang sahi nadu pula yo ya kan ka yu la ada ban pelat bat kadai ka benta jong ka finance department mo bahkan kmi benya ya ke jeruat mo tadi ki technical issue ki baton hagabai bat kan ka amount ka banang sa bat kumpang ila i hangni kat kum kan ka jubab ka bang ngelai nadu bane kalong ba ya kan amount ka banang sa hi hakini knet mo hakinet bana le singin sa pladno ya kan nomor benta kadon haka lenti bala ada proses ya kan ka amount tak kade jawab Syukur pun suatu kata ka dau kan ke ba penlong namar ba kamdi ke bakam ke badang dep menta si banai arbnai lazam don sisna menta
Tekei ka penlong ba haduk mentakim patla bensio. Namar ba kani ka wanra ka jing namar ba kei ka penlong ia ka office ka jongi menta ba kamla bensio. Namar ba ka kam di badep menta shipna apa nai. La shisna menta. Tekei ka ta ka daw ba kimla bensio pendep. Namar ka wanra ka jing donong ya ka council ru. Kamdi tang ya namenta ka snong. Tekei ka ta ka daw ba penlong ya ka office ba kamla bensio pendep. Ngasuka bentip ka ta ka daw. Songknor badan bram. Ban jawab yang kata kaji keli kalong ba kaji siang lah depan rap lalu dia ba pi nak kalian ka biak ka sunga kubu ia mensas ngala de pelat lese ya kena ka file na du menu bar kelapoi ka finance department mo but nak kalian ka finance department ka le ya ka barang kam lese ila badon ki jerut jawat ki technical issue haga bade ba kena ka pending bill lese but haga jingtip sunga kubu ia mensas semar ba kam don shu haga kti sunga ngala de pelat na du menu kemud ba kai ka bangala ban jawab kalong ba kedai kabasa kedai kabenta juga finance department ban pembit pendiang but katkum kedai ka jawab ka ai nu mereka kalong ba wat ka finance department ru kala pensai ba kani ka amount ka bangsa ka pending bill wa don hak proses ban pendep ka ba bangsa bro kata kedai ka jawab ka cuma kodai kubdai pun namta kata ka jikeli ka ba fi pelara ka jawab namta kata ka jikeli kalong kubdi habai dia bagi ke market kompleks haduk mentaru kampaton ke handover letter negeri yang jumbu kontraktor te ban yakren ke management lani ban moh lese komnu shonu ban peniat ya ke projek syakmat lani ke agreement ru bari ban ya penbet moh ka snong barka dis council ya mentai hingin 4 lak ban ya penbet ya kita te lese ada kontraktor ula ai ya ke handover letter pala sila ngila pelat ya kena berangsa amon ke berangsa mo ti ia ke berang kami sale berkladon hi kecing keren verbally berkinong alam joka snong ba in ya penbit penbiang no la biang na dong sedong ya penbiang no kenang ba kani ka project ka ba council kala bai tangka kanong kecing kerkhui pa ba to dong than besmo songkdor badan buram haga bai ba kata kecing keli kalong ba pi yamanta kamdon ha kecik te pa kena gabi jonga but kai ka banga syukwa bani thui api kumde galong ba verbally hi kidon kidi kinong alam nagato gadong kathain nang te napo riang do hakini ki khniat nai kila awane kandu yanga banda kaleng chunga hi ngidang ya penbet ya ki sibun ki banta ki ba ngidong kaman pendep but ban ai mentai kita ki detail mo lani ki jubab ki ba khamsai ki ba khabnya kamdon hakami chunga bale sila dai member badan buram iblawara ya kena jingkeli ka supplementary question mo Isha in IAP ya ka jawab ko sa lesi lang ba joka betes kodesh sa kuwe wa abanlong ba lada ki kontraktor ke ladap te namagato kede ka skim ka bakat pang lese kam ya linglang ba ka ayuk yung council ka kam katwang te ngakatpat ha yo yam min shat kam tam ka ba dangsa yung kato ka market ban pelai no ya gobil mo syangkuna bram kublesh pun ye member ibrong ye senior MDC ya kata kacing ajing mot jongpi berkai ke bapi pla ajing mot ngin sa le ke babatam ke mangalong mene ba ya ke bang sa hi baro ngidang ya penbet mene penbet pembiang bangin ya pendep no ikam hijam ha kacing la kacing ha kabor ke ba hai por iban lengkot ngila le ya ke babatam ban penkloi mo kenang bagi project yang council kinlong kacing kerku ya kai ka bangi la bei tangka le sekian lagi ku pai ba ti kata ketika jawab mai cuma ke besok Yo di saya stang ko na kaliang jungi namar ba iong meneba na kaliang ka jungi ila pelat ya kene ka file nga suka bentip hau benai yu ila pelat ya kene ka file na kaliang jungi sa ka finance department syangkana badan bram ban jawab ya kata ka jingkeli kalong ba kam dai pi ka basuk ban kan mau ya ka por ba pelat ya ka file nomor ba ka file la ka table jungi te pi mars ni syong ni le kala abun ma tiban kan mau ya kapur apply ka file tapi te la sitom sebab plat tapi wat ban kan mau ya tarik khala jong dong sitom kan mau kata ka por apply file tapi ka jenjara ti kata ka coba magleng juga le se i member badan rom minum snow kata ka ka bangala jubab ti kata ka ka bangang syupa ban persno ku desu ko baw ngai pi mende hi ngatrai kata ka jubab nak lengi member badan rom bra ya ka keliru hal ai ka jubab ku sai ba manong man kan mau kata ka ski ba plat kata ka file kam dei ka besuk ngapi kam dei ka besuk ki file ki babon tengah try kata ke cingkeli ru kam dei ke cingkeli ke badan benda ong bagadan kadalong mo ka ba ni habit ban ai kata ka spesifik mo
kam da dai ka badon ka jingta nagaleng jonga ti nagaleng jonga sukwa ban kerpat ya ki para member hi ba ya ki issue hi ki bom da don than ka jingta mo le se nam ta ka jing bha jong paj ba ka ba hai inom ya penjrong kai kata ka dai ka bangang sukwa ban kerpat pi belinga ngakali kata ba menno pi pelaj ye kadau kalong bangin sutu ba ka delay ka de napo ka department jong in charge na ka delay ka de napo ka finance department di na kata kadau bang asakli ba menno pi pelaj ka file ba kadang mengin sutu temut namata dari ba pelaj slam temut ngi sutu bumut kadang supply dang menno temut ka de ka jing delay na kaleng jong in charge Henry dari apply nanti la sausan benai temut ka peni baka dilin nak kalian jong finance department di nak kata kadang ngas kali memenuh apply ka file ya kata ka jing kali ka jong pi bat na naru bedi ngalong ba marsin simti ya ka kampo council hi ya ki file ki bangsa kam project ki bangsa hi ngala depan pelaj akam kloi hi tak ada ke jupap nak kalian jong bat ya ka mo ya ka specific date le se ka tarik ka bat kena nyimla ban kan mau kata ke ke bangala shu ban rap dum ni ti lesila da member badan buram mo ikwa ya kata tarik ke batik kena nyin sa IFP ya kata tarik ke batik ma da bagi pha da ka notice ko besh shangkon badan ram ban jubab kata ke jing ya kata ke jingkili kolong ba hoj ka de ka council aset ka bangi ngi be tangka ya kata ka project hang tai but nyimla badan ba kata ke caka hi ke caka jong ka snong bat kilong try da kasnong handre ni kum council ni don batai ketuk project kalong ba la dep ketuk project berba kan don ka share ka bangin min saya penbed se la penbiang dot kijing dong kambro ta kali coba makan ta ku besubun ti kumang ong meni namar ba kani ka project adu menta ho tu adep handre nyimpat yo ya ka hand over letter tingi sutu ba habang nyimpat yo ya ka hand over letter banyakran ya ka management lane ka agreement kadang sitom palat ti andang ilayo kata ka hanawa leta le se ngin sakhot ya kini kinong elam nakato kusnong ngin saya syong banyak ya tai ya kren standi ha haga bade berka management haga bade berka agreement ru ngin saya thir ngin saya tai stadi ba kata ka regi jupap nagre junga ku beshu syong kunor banam menjupap kata ka ciki kalong ba ya kade ka project hi kade ka bangi ni subudin nagaleng jungi ka ba lalong kumba syong ba ni su palat ka file ka bangsa mo ya kata ka bisa ka bangsa handre ya ka jingstang ya ka project hi da ka babram lale da ka isi ka bladap ti nagaleng jogi ya kata ka jingya kran ka jingya kot ka jingya penbet nadu nengkong kamdon hakne ka me ka jingtip ani teki file ki bangi ni yo hapo department mo ti ngai kan jupap da ka basai ba kum kita ki jingya kot ka jingya kran ya ka project kamdon dan mereka ke bang squad ban penting kena ban make sure kalau ba nagleng juki kum ka isi ka thamai hi wala ka dei ka project ka bangi ni shimti ka project ka ba ngi shu budin ya ka baladap kalau ngi penting kena ba ka ba ngi labai tangka nam ta ka project kalau ba ngi kwa ba kan long ka jingmatoi om tang pai ba jong ka to dong than ndre ka long jingmatoi ru am ta council ngayo so ka jubab na kalian jong in charge nomor bangam kwa dak mo program ya iyo ngatrai ka jingkeli jungfi kala exit ya kala kam tali wa ka cuman nomor ba ngam kwa ba in mislead ka house okay te takadong masukwa ban pensai hang ne nomor pi ya kane ka yu mar yo hana kamdon kanu ka jinge kren na kampadon kanu handai ngam kwa ba in mislead nomor ba ya kane jinsisa kumba ong i honorable member kala dep don ka market committee kala dep thau kalau ke market committee, kalau sign ke agreement bakal district council, mentah kumno charge orang hana bakal 4 don kanu kajing ekran, kata kadi kau mislead ke house, kumno ino hana bakal don kanu jing etek na jing ekran, nomor ba kalau ada don ke market committee, handai mentah honorable member mislead ke house. Syukur badan buram. Kawan kong kabang kwa ban ong kalong ba kai ka belapun pau du MDC badan buram kalong ba bakala shibun ban ong ba ngam mislead ka house nomor phi ni ya kat kum ka ka bangi yo na kin ki file ki badan na department ka juki ban ngai kwa pan sai kum ni ni la so thu ba ki la badan kita ki market committee mo tang ba ngan shu ong phi kum ni kadi mata ka ka asset na council
hak department jong ka council aset anda la yo kata ka Hanover ila pendep kita ikam ki jamparo hangta kan hak ka market hak jing pet jong ka market barkin sapen biang kin sapen ya ni smat la pen biang mangi nadong sedong kam hap syu sengi kala hap sa market highway pat i em in charge ti banong banga mislead ka house kon ka bakla sibun bar nga kwa ada ka borom ba ya ketu kentin ka ba i member badan borom ila pen pau nga kwa ba kam dei pan longkom tu kata ka banga nga syukwa pen pau jong kenal badan borom banshu banrap banshu jubab kata ka jikali ka longkom ni adu meni ngala de pensai pa mengi kum ka isi ka thamai marsen dep simpi ya kene kampo council ila tresitom wati pori balang koru ban pendep kamtam ban kemi penia ki project council number ngim kwa bagi ki project council de ki klur kin shu pensep kai ke pisa jong pajba ni si takadong i tresitom ha bata ka badai bat kan ka ka bala penpau de MDC ban burom ban ong ba balai lese ngim ya pendep shwa ya ka agreement haswa bangin sanction ma ngalau no do meni ba ngam masen syong hakasuki kum IM jong ka council aset ka bangyo kalau ba setang mat pelat ya ka remaining bill sang ka pending bill ka bang sa kum ba nyolak ti kumdu ngan ya penbet ya kata ka agreement soban sanction kata pisana markani ka tang ka kam ka bangi mudin kam de ka kam jungi jena dangi ngila don du mensua sansne mensua le se nginong PKI ka ba PI jing jong pi ngilale kum tai bar ngadang ong hi nang ni sakmat abang pet igini project council ngalek keleng sodong jenis tai ban budit igini project council ngong ba jenada ngi penongkam hok ya kadega yakni ki project jong council ngi budin tikna ngile tikna kalau jik khu sibun nam taka yo jong council nam taka yo khot jong council paro kalau jik khu yu pajba hai ki bubun ki banta kata kadega ka bangang yo i na geleng chunga but ngasukwa ban kren ka basai ba na geleng chugi hi nang ni sakmat lei ya kidu ki project jong council hapo jong ka jinglam jong ka isi jungi hapo ka jinglam jong ICM badan brom chugi habangi le ya kidu ki project nang ni sakmat ni le ki balong ka jingman toy nam da council batru nam da ka jingman toy jong pajba kata kadege jubak na geleng chunga to kubesubun ya kata ka jingkeli ka jong pi bat ngasukwa ban pensai kum ni pi la lebih kuat ban keli ya ka total number jong ki market semua te ban ai ya ka exact number ngathai ka sistem ha number balai kidon ki market complex ki baladap ki lahap saka market department kidon par ki bompadap kadang hap haga jingpe jongi bangan shubab tang ya ka badang hap haga kti jongi kum ka department bah ki badang hap manta haga jingpe jongi kum ka council asset hi kalong ba kita tentang ba arteli ladang bakla map yang ngamla si ban ai kata exact number rei ladang bakla kan tentang ba arteli ka we kadega mau market complex sapo mosun rambar ka we pat kadaya po riang do kata kadaya syangkdor barom kumangala jupap hin dum ni kalong ba ya ka badon haka tebel ka chugi lan ya kami chungi kum ka department ya kata hi ngi ai ya ka jupap ka basai ba hari ya ka bomdon ka kti ka chungi ka bomdon ka tebel chungi kum ka department kum dungin ai ya ka jupap ti nak leng chunga tang kata hi ka don ka jupap ka bang kwa ban pensai ya member ibadan brom pale sila ri kwa ban yo detail ya ki tagiwe pat ki market complex mo esi la ban ai ka jing tho sha ka market department bakin ai jing tip ta gre jupap leng chunga ka